Kinohikai SSA CEC mentakasngi sau tarik leber arhajar arpusau, ibu kejenggerpa caka sorkar ban regularize kinohikai SSA, lani ban penkenria ya kinohikai SSA naka State Implementation Society, caka State Education Department kabadai kajing dawa, kabala slambha. Bad kila dawaru ya ka sorkar ban pendapno ya ki pos pathli hapo ki skul, ki bahab ha ke SSA bakentup ki LP bad UP. Yang demi ka Meghalaya SSA School Association Centralburi ni wan namenta banda yang berita message syabaro ki nongkai SSA apa kecela Meghalaya hakbaidai ban arti ki issues kabaidai ban ki nongkai SSA kabarangkom hakbaidai ban ka regularization dan ka shifting Kinohikai SSA na po State Implementation Society siya po State Education Department kabaapat kalong hagabay ban kini ki bahkan post hagi SSA School both lower primary and upper primary tinakong niya paiswa hagabay ban kaban mukong kalong ka kaging dawa jo kasyon kabala slemba hagabay ban kanika shifting lanika regularization ya baro ki existing imposed jong ki SSA teachers na ka State Implementation Society siya ka State Education Department. Hakbay day ba kani kabenta na kaliyang jong ka association kumbana chupan kanmao bahos ng arja ko an belong ya ka ajing hi paiba hakbang ila belong ya ka indefinite city demonstration hangte hapo additional secretariat parking lot hakato ka jinhi jungi nakaliang jung sarkar ka chim ya ka sinjam ban constitute ya ka Meghalaya State Education Commission nagbata ban address ya kini issue jungi kinong ikay sebat kunjuro ikiway issue kibay day ban ka Education Department hakbay day ban kani nakaliang jungi ka association hakalay trik jung by October arjara pulay ngila submit ka representation lani ka memorandum siya chairperson jong ka Meghalaya State Education Commission hakabang ngila so lang ya baro ki evidence but ki documentations ki bang ngila collect ni ki state kumban syukreo na po Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland hakabang ngila pendihang to ba kumno ba ya kinohikai SSA ba hakite ki state kila shim ya ka sinjam ban recognize ya ka service ka jongki hakabay day pat kani ka memorandum jongi nakaliang jong ka office jong Meghalaya State Education Commission yang ba members secretary jong ka isa Ambrose H Marap haka apning trik jong 9 November arjara pulai kila pa yang ia ka shiti bakil pentip syangi bakila yo pediang ya kani ka memorandum nangi pat kumjuro kila pa syakaway ka sub committee nakabenta ban screen ban bisa banya akbay day ban kanika jingdawa jongi ban petskem ya kinong hikay SSA kibadon menta on contractual basis takabay day ban tama kumhane hapo East Coast Hills kumbagalong menta hapo East Coast Hills ki SSA upper primary balong bakan menta gidordo prapo kontai ki post balong bakan kata upper primary ban hakalo upper primary kidon kumba apo atli te hapo East Judge Hills kung kusang ay hapo upper primary school kidon arbunyo tili balong wakan but haki lower primary kidon arpo tili post balong wakan school break bagi kena masuk enrollment di zero digit akabay day barkane nakaliang jong ka ngi ka association ngimparlapan identify ro kano kidon tangba kidon ki school ki ba undon enrollment syud ki SSA ya kata ngi ro nakaliang association kubur kidon ko ki school dan don ro kilong kini single digit school tulong ba ka nakalian jong government kala ban sim ya ka sinjam ban ban sim ya ka decision ban tung no hikayat to school balong deserving ki babon ki kena ki ba dayong sisa ban yo tung biang kini kino hikayat ki bala resign ni ki bala yo kam shawe ko bay day barkani nakaliang jong ka jongi ka association nimsa syong ya ka isi jongi nimsa perkat kuno ka bay day barkani ka benta pat adin ka nimsa day ni kenduru yai honorable education minister ban ay ka pressure kumjuro ban yo susu ya ka jingsai ha ka bay day barkani ka mat kumno ka government ka don jingmu
ani ka mindset jo government ka bai dei bakini ki bakat post jo kinong hikai haki school SSA pat ya paro kinong hikai SSA hapo ka jala Meghalaya bakin yasha ni association ka ba kadang ya ka chingkren jong ni bat ka Meghalaya State Education Commission hoi ni skutu pakajing dawa jong ni kalong bala aslam ni la dawa na usnam araja khadriu terter te kumba kalong menta nilayo ya kene ka platform baka state government MDA2 government kala constitute ya kene ka Meghalaya State Education Commission ha bangi layo ya kala banya thir ya tai bani pen i ya ka stan juni ya ka jingdawa juni na banta ban pen scam ya kino hika SSA tekan bangi dang ya nginang don pedeng ka jingi kren bar ka sokar ngi kerpa dia paro kino hika SSA bangin bakin yan yasha ngi ka association tab hado bangin da penbena da kumwe pat kebaar pat kalong ba hakabai dei bat kini kibakan post kumba pil aktif hi kibabon kini ki school SSA hado ki lower primary hado ki upper primary kila long vakan hadin ka jingyo kam jong kino hikai shawai ka jingklat bata kumda dader tinakaliang jongi ka association ni singokya hakabai dei bat kani kamat bat yakani ro ngila dawan hajin sisha ngila bu shikut li ki memorandum na uslam arajar lai ungia udin pat mendak sngi la yola bani kendo yo state project director isar S Tembe office te company hakabangi la bu biang ya ka reminder letter bakin thumno yakini ki post belai haki school SSA kata hakalongo primary but upper primary markani ka kini ki post balai kila long vacan na do usnam haja apway terter do menta kala coach ki license tingi ina galing jok association kala kata shikadai ekto ki school ki bomdon no hikai kumban chu ai luksa kidon ki school ki bamen chua ka enrollment ki kabiang ki yo hado sanpeo ndogomut ki khna ti hadin ka jingjo kampat ki no hikai showai da ka jingbom thung jok ka sarkar enrollment haki school SSA kelas dang here kidon ki school ki badon ki enrollment dong no ki single digit numbers tikala bo ka jing ka bakhraw ki school SSA habangi pek kumne tingala bo ngilawan syakmat ban bo ya ka jing kapat syaka sarkar dang ba state project director habangi la karpa riu badai ban thungno yakini ki vivakan post khnang ba kitu ki khna ki ba lek puli haki ki school kinom sha kta hak puli keputi kejongki katkung kajing keren jongi bado state project director menena kalian jongu la ayami ya ka shuran mana kalian jong take up ka government on ye keren ya kade ka benta hoy kade shisha kane kala sa baka kala sa teng kuptur ki license me kane kalian jongu la kubur ya ka patula ula airo ka shuran ini bado take up ka government baka government kan shim ya ka senjam kumno ban thung ya kini kinong hikai hagini ki post ki balai ki school SSA kata board do primary and upper primary nalor kata na kalian jumu ula banshu ba pabak long menta kidon ki school SSA ki ba